Kailan, naimbag nga hal daw yaw. Susabaw, medyo narabar dito yung buwag ko. Hintay mong pansit na agpagwapo. Dahil tama, takita, manood na pagkamatan na ni Kwani. Salat na tanga Joshua Garcia ni James Reid. Siya po. Kita umtaon. Ngumna pagbaliwan na ay salatan. Dito tayo kung kunako, tabaring nga maator pa, di ito yung panagrurupa tayo nga nagagagat nga Ilocano. May kailan, pag naakman ta ko at napunumot di kita, pagpukisang nga nalaka. Ay apo, ado iti agpapagwapo, itatangal daw. Ano nga tayo iti adaya? Sapi lang kwan, nakahingi na ti ko ati pagpugis dito. Umabot ati ko ati 400 plus. Kababaan daytan. Iso iti panaka minimum ti pugis da dito. Iso, di iti sapsapol at Diyos ko, nakahingi na talaga. O kaya umumot, ito mo pang nagpapukis, kati kita'y nalalasbang. Apo, di tama. Nalalasbang nga agpugis agi. Ikadamumot ala. 2,000 nga pisaw. Ugang! Ay nga pagpadan doon walang mapukisan. Sus apo, iso nga uresin nun natin mangpukis. Basta mapukisan. Mapagbalin na lagit de nga kaingas ni Joshua Garcia ni James Reid. Daya kailan, dahil tama na daya. Oh my God! Isaw, takwa. Limbang nga pagpugisan tayo napanakaw. Awan iti bakantay, ado iti pila. Ay apo ya, katno agpila kakit bumabutak to malumo na ay sus. Malausak daw. 안녕하세요. 머리 자르고 싶어요. 네, 괜찮아요. Dito tayong kailyan, puro agpagpagulog nga bagad. Kada dito yung mga good salatan. Tayo isot kalakaan. 하던 대로 짧게. 네, 잘게요. A few inches later. No. Nay kailan, ti amok no susabo. Nagbaliw tayo rupa ko. Ay amo, tatagtagay na magaya. Tamok na nagbaling James Reid ka na Joshua Garcia tarupan. Ay Diyos ko, delikado may mula dati original. Takal ti problema na iti nagwapo na yan niya. Nya kailan. Susabo. Paglaki din ta tagtagay na mula gayang ta makardrede pag-ijay pagpugisan tayo. Nakaturog akit din. Diyos ko.